Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barodaroni qandu nabotum zinda va sarbuland bo'shin. Xudo nigohbonton bo'sha. Mardumi sarbalandi Tojikistoni aziz. Xo'p, man dar mohi dekabri соли 2023 як навор кардам ва ба соли 2024 қадам мондани мардуми сарбаланди Тоҷикистонро табрику муборакбод гуфтам. баъд ай хирсандима ки морам худо меҳрубон ба соли 2024 расонд. ай саргузаштҳо, ай рӯзҳое ки ман кӯдак будам, як наворе кардам, як аллаи бобигӣ алла. албатта дар баъзе ривоятҳо, дар баъзе мардум донишмандон мегӯянд ки алла яке аз калимаи вайроншудаи аллоҳ мебошад. яъне ки мо бояд сари гаҳворада аллоҳ 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 бигем, на балки алла алла аллоҳ бигем. гаҳвороро меҷунбонем, аллоҳ 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 мегем. албатта ба ин мардуми сарбаланди Тоҷикистони азиз фаҳмондан ба баъзеш бисёр мушкилай. оё ки савол ба миён мебияд ки оё алла ёки аллоҳ калимаи вайрон шуда алла аллоҳ алла гуфтиянд. хуб, бобо яъне ки падар, модар, биби, бобо, навасара, фарзанда алла гуфтанд. ба истилоҳи ҳозир алла 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 гуфтанд. ягон ҷои таъну маломатш ҳастай? ё ки мо алла бигем аз дин хориҷ мешем, ё ки алла бигем ба шумо сахт мерасад, ё ки ин калима нав ба шумо нав ворид шидай ки шумо мисол намедонед, ки бисёр камтар асабӣ шидаистон. охи алларо ҳама мегӯянд. марам алла гуфтагиём, падар ҳам алла гуфтагиай, бобиёмонам алла гуфтаги, кӯдакҳоро фарзандошона навасошона алла гуфтагиянд, лаҳзаи замзама кардагиянд. пас чӣ? шумо вақте ки ман як хирсандима ки худо моро ба ин сол расонд, ба соли 2024 расонд, ман алла гуфтам, як замзама кардам, як камтарак вай кардам. ягон навори ганда будами? ягон наворе ки буд ки боборо айдин бедин кард? ягон наворе буд ки дар миллати тоҷик, дар миллати сарбаланди тоҷик якум ворид шид? ранги реп вори, ранги биголайф вори, ранги кадом чиёи фаҳшу фоҳишагӣ вори? ё ки ту алла гуфтан, ту алларо намедонӣ, ту гаҳворада хоб кардагӣ нестӣ, ту замзамаи модару бобову бобиву бибиву момаро фаҳмидагӣ нестӣ, алла гуфтагӣ нестан тура. ту просто ку ай худо наметарсӣ? барем боборо ҷинхонӣ кунем, барем боборо девнахона барем, барем боборо чикалӣ кунем. ай худо бутарс. бобот ин амиҷа дай хай биёй нақати бобот суҳбат ку. кадоме бошӣ набошӣ? алла лафзи ширини тоҷикӣ модари худ монай. сағират гира кина ку сундукит гира кина, ба аллагӯрия нигаҳ кина. намедонӣ чӣ корш кунӣ? чикали алаш бугӯ, чикали алаш бугӯ, чӣ корш кунӣ? хабш дорунӣ. ай худо шарм кине. як бобоай дар ютуби тоҷик, як бобоай ҳамин хак мекӯен, каси якоша мекӯен. чӣ курд? чӣ гуфтам ман? ту беалла калон шидаги ҷӯҳнамарг? тура алла гуфтагӣ нестан? ё ки тура ба ягон наҷас ширдаҳанат кардан? чочук айку чочук дар қанд, дар набот, дар шакар тар мекунанд, дар даҳанат мемонанд ки ту вай шавӣ, ширдаҳан шавӣ. ту чӣ ба бобои худ шақамхома мекунӣ? ба сини соли бобот кадоме ки агар ҳами таънаву маломат кина худо нарасонад, дар ҳами соли 2024 мегӯм. ягон гапи
خطا کردم یگام گناه گرفتم گناه هم گرفته باشم گناه ایما میپرسم ایتونو میپرسم الله لفظ شیرینی توجیکی مادری مای فرزنده که کوب خزا اگر گیره کنه چیکارش میکنی چخانه راست میگم کدام کم کمیته رو قبیل گم میزنه مینویسه کدام کم بابا را عزت حرمت نمیکنه ماما را مادر را عزت حرمت میکنه خدا همین جهنم ارگت کنه و قطعی همین کمیته ری نویسونده گید قطعی همین گپا میگفته گید الله گفتم ما یگم چی دیگه گفتگی نیست ما عادی خارج شده ما کافر شده ما الله گفتم مرغ نشین مرغ نمره ما هست اونجا بیاینم درگی جای مثل بیا بشین صحبت کنیم صحبت هم علمی کنیم هم صحبت رازباری کنیم هم صحبت جسمانی کنیم سر هم میخزن وابشه وایرون میکنین یه مرگی همو تماشا بینه که با همین ملتی خودش با پدری خودش با بابای خودش حرمت احترام نداره مرگ به تو اینترنتی تاجیک یوتیوبی تاجیکت رسوا کردین قطعی همو گپ خبرتون قطعی هم رازبارتون قطعی همو دوایتون فهمیدی؟ اینه بابا علی من میدونم چخیلی نوار کن با شما یه حیفی همو تاجیک بدن تو فقط تاجیک پس میزنین خواهی من یا بابا یا من چنین فهمیشم میگم الله گفتم این چی نگفتم دیگه کو او اینو بگو که تو بابا ایدین بیخبری ایدین هم خمیدون کلمه الله رو میدونی کلمه الله الله های الله الله های بعد اومدگی با وایرون شدگی با الله وایشدگی تبدیل شدگی برادر کم ترک یک کم ترک ایسوس تا نگاه که برادر کم تر ایسوس تا نگاه که اوخی این یوتیوب ای پدر ایت موندگی نیسته که برادر کم ترک حرمت احترام خودتون بدونه کسی که با همو باباها با ماماها با کلانو حرمت احترام نمیدونه نمیتونه که خدای مهربان ما خدمت گپتون زدم یه برادر کم تر گوش که کم تر حرمت احترام خودت بدار چی گفتم بعد عزت نفسی تو رسیده علی بابیگی گفتگی ما یگام جای وایش نیستای به شرمیش نیستای و گودک در بغل میمونه مگرم الله بگو مگرم چیش بگو که گودک اللهش میگه اللهش میگه کی وای خب کنه برادرو گوش کنین بسیاری بعد که ایخد نره بسیاری بعد ایخد نره کمتر عزت حرمت خودتون رو بدونین بابای خیل کسی که هم نفرت داره با هم بابا کو خدا با همین سال سین و سال هم بابا نرسونتون چیتون بگم دیگه ما که گپ خبه میگین برادر رو کمتر شرم کنین یوتیوبی تاجیکت رسوا کردین ما الله گفتم ایدین خاری شدم ما الله گفتم ایدین خاری شدم ما الله گفتم یگم گپی خبه گفتم